hydref wedi mynd I gyflym. Gan ei bod yn ysgol aer rydyn ni'n gweithio efo ysgolion aer eithaf ar gyfer prosiect arbennig. Bydd blwyddyn 3 a 4 yn recordio Nadolig llawen I chi gyd efo blwyddyn 3 a 4 o ysgol Criw wythnos yma. Nid roedd hi'n ffair Nadolig ysgol Tŷ Ffynnon. Roedd stondin yn y ffair gan I Criw Cymraeg, y chwaer dim gem Criw Cymraeg. Nadolig llawen a blwyddyn newydd dda I pawb. This term has gone quickly. As we are now a gold school, we are working with other gold schools on a special project. Year 3 and 4 will record Nadolig llawen I chi gyd with Year 3 and 4 from Criw this week. Last night was Ysgol Tŷ Ffynnon's Christmas fair. There was a Criw Cymraeg store to play 2 games. Merry Christmas and a Happy New